sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Ti surat nga intay drama ita, kat nagapu iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan Avanji, manipod probinsya ti La Union. Ngamsakbay na, makablaawan man pay ni Sir Nestor Aitona, kablaaw manipod ka ni Ma'am Prema Bello, tinagilyan Lalo, Cagayan. Shout out met ka ni Sir Francis Tuban di Tala Trinidad, kablaaw manipod ka ni Ma'am Aubrey Tuban. Makablaawan met ni Ma'am Lucy Rivera, ni Ma'am Agripina Lazaro, ka ni Ma'am Marive Kibael. Makablaawan met ni Ma'am Mary Jane Gahete di ta Malaysia, ni Ma'am Nati Agustin ka ni Ma'am Leonora Bautista. Makablaawan met ni Ma'am Nida Nieveras, ni Ma'am Belinda Ramos di ta Toronto, Canada. Shout out met ka ni Ma'am Arlene Gutgut di ta Hong Kong, ka ni Sir Oliver Gutierrez di ta Umingan, Pangasinan. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Dagiti daduma pay akablaaw, intay ibasa kadagiti sumarsaronupay nga upload tayo. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni pagayam tayo Avanji. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama dito YouTube. Nang runa dito'y programam alagip ti napalabas. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko adyak to pulos malipatan. Itapay laeng dumawat akon iti pasensya gapu iti kinaatiddog ken kinagulo to'y surat ko. Ket ano samlakuman nga iornos iti kasta ket napinpintas ti pan nakaidrama na. Narigat ti adda akasasaad mi iti biyag. Ti amok idi ket agbalin ananam ay ti biyag ko iti poder ti lalaki anak asawaak ngem nagbidutak gaputa nakarakaro met gayam arigat ti malakamak iti dennana. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi addan iti kolehyo dagiti duwa nga anak mi ken ni Marshall. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Oh, mangan kan alak hay. Kinirog kan prito nga itlog ti pamigatan. Isumat lang ti sindami itay. Imo na kami lang anangan ta sumrap pay dagiti anak ta iti pagadalan. Oh. Oh, at iti kapem. Nakalalailo ka talaga, mutan niya. San ka pa ilang nga nagbalbaliw? Asikaswan naklat ta iti likodan ti amin. Kat, si ka nga na, Marshall. Kaano kantong agbalbaliw, ha? Kaanon tupay nga ikam iti patag dagiti sakripisyo nga aramidag para iti pamilya, ha? Nata, bigbigat na, Banji. Di mo dadayalan taldaw ko na eh. Agdrama ka man ako na akon. Pudno mo tibagbagak, saan ka di? Nita, di ka lang kumaninday dayaw. Kas tamit lagayam ti isungbat mo. Kas kalaag bibiyag abaro. Kas laawan pamilyam iti kastangar aramidam. Napatpatagpay kit din ti bisyong kandag iti barkadam ngamda kami a pamilyam. Tumalnakan, Banji. Di nakpagpungtutan ko rin eh. Kas laawan ser-servimikan ka. Kasla saan kami anapatagkan ka iti kasta pampamayam kada kami. Ngam oray no kasta, napatag kalatta kada kami. Ay ayatan kalatta, Marshall. Salbag kitay! Makapawan ka na sa mangan! Di ta ka malangin! Katpapanamon ngay, Marshall! Awan bibiyang mo! Agsubli ka dito'y, Marshall! Marshall! No kasta, talaga nga ro da kabuteng nakati asawam, pare Marshall. Ay kat siyempre May sala nga buggaw ko. Tumal na dagos pare.
Ti ko namkit talaga na sing pati asawa, Marshal. No sa bali lang, ay sos. Amangan no inarmalite na kan, babae ni tingiwat na. Saan lang nga ta? Amangan no di nakapaikit di pa kanin itinaimas. Ha? Di na lang mabaling aramidan tigas na kanya, pare. Pag ko naamat, pare. Jakmat pakpakanin ay itinaimas, no dumteng tirabi. Anya? Mawata mo siguro nagad kausawan, pare, Tony. Dahita ka diti makagapuno apay adi nakamasinaan ni Vanji. Nga uray nakad ado ti bisyong, pare. Ti loving moments mo, ha? Katuwa na. Iso ka, pare, Tony niya. Tuladon na, tapno di na kan pakibibiyangan da sawam. Nang runa una iti kwartam. Iti kasta, adda paginom tayo iti minalam. Wala, pare. Ne, aldawan Ang apay nga da kayo pa'y lang dito'y balay. Apay, awan ka di sirakyo ita anak ko. Ada, nanang. Si Kangay, Jasmine. Adamat lang, nanang. Oh, apay nga rod adi kay na panag-eskwela. Apay, ada ka din ang buli kada kayo? Awan, nanang. Awan matlaang kanyak, nanang. Ay, matlagayam. Kat apay nga rod ngay, adi kay simret. Amuyo mat, no kasano tirigrigat ko amang isaksakad iti panagadalyo. Ayat ko laang makaturpos kayo. Kasanumat ngamin. Siya lang di sana nakabayad iti group project mi. Singer ti leader mi, nanang. Ha? Ay, uray siyak, nanang. Didak kanon isali iti sumaruno a group project mi. Ngamin, nagtiwadak kanong agbayad. Kasta ka di. Ay pasensya kayon anak ko. Amuyo mat at ibiro ko laang tiiyan anay ko agas gastusin tayo iti inaldaw. Apay ngamin asaan da kayo atulungan ni tatang, nanang? Agtrabaho nga agpaiso, ngam para lang mat iti bukbukod na. Bayan nyo latan di amayo. Alaala, agrubat kayo ket din, tasumra kayo matlaang ita. Ikan kayo iti pagbayad yo anak ko. Usarin nyo pa ilang ti pagbayad ko kumaitidan nung kan kuryente tayo. Amangan numaputdan tayo manan iti kuryente akas idi. Nakababain ka dagiti kaaruba. Kan may sa, nagrigat ti maturog kan agreview, no awan ti kuryente, nanang. Ala, di kay agdanag tasaanan ang maulit dayjay. Siya kun ti makaam mo, ipamuspusak ti amin, anak ko. Adto'y ti kapem lakay. Ay, agyaman bakit. 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Nay, kurang samat to'y inyawat mo kanyak rinataw. Apay, daytoy laang tinapasadaam itinagmalam. Talaga akurang ta imay di anak ta, ije paradaan, ket umut-utang, iso nga inigkakon imbagak nga uray dinan bayadan. Ay, mas asyanak ijay anak tarinataw. Uray siyak nga bakal. Agam, adalatama dagiti gundaway ang masursurunak. Ngamen, uray abuswanan ti asawa na, di na payla kaya tasinaan. Ay na, makapaungan ti kasjay nga ramid na. Ay na, amumutang no kasano ti panagayat di anak takin ni Marshal. Mangnamnamalatamot ni Vanjay ngagbalbaliw tumalang ti asawa na. Bakit? Oho, adapay nga ta panagbalbaliw ti kasjay klasin ti tao. Panagkunak katawanan, ti rumbang kankwana, kat panawanan dagiti agiina, barang isaw ti pagnakman na. Talaga, Insan Maylin? Kukwami amin dagito at chocolate kandilata? Wan ko naklangarudan insan. Pasalubong ko amin kada kayo dayta. Kan kadagiti kakaanakak. Ay na, agyaman ak insan. Daytoy pa t-shirt kan pabanglo. Parakin ka dayta insan. Ay na, agyaman ak ka talaga insan.
Nabayag matan ajak nakagatang iti baro at t-shirt ko kan. O kat, kumusta kayo matan? Ni Bayaw Marshal, kumusta matan insan? Dayjay, kas iti sigot insan. Kayat mo asawan, aging gaita saan pay lang ang nagbalbaliw di asawam? Irresponsable latta insan? Kas tangarod insan, ang oray no kas jay. Kaasi na tadinak mat kabkabilan. Kas tamot tandag iti anak mi. Wen ngam saksaktan na materik na, mga po iti panang baybay ana kada kayo. Insan. Ay na insan, kasanumlaangan ang mapaadal iti kolehiyo dagiti kakaanakak no kasta. Iso nga rod nga aramidak amin akabailag. Tapno maisakad ko lang ang ti panagbiag mi. Kaya't mo kadita itugot ka ni di Hong Kong insan? Ha? Imbag ijay tadakdakkal ti sweldo ngam ditoy. Maitad mo ti kasapulan dagiti anak mo. Ang asinon to nga yung ti mga iwan kadakwada no bilang lang insan. Kan may sapay, awan met kwarta nga aramatag. Ay na, awan parikot iti dayta insan. Ti kayat ko amaamuan, kat no intrisado ka iti bagbagak. Ay, kuha insan. Kaasimot dagiti anak mo no di da makalpas iti kolehiyo. Anya nga iti ammo tayo, ang mga no iti iya adayom kat makaamiris matan ti irresponsabling asawam. Bakit? Apay ka dahil rinataw. Dandan di mo matsardengan di anak ta akulukulitan asumurot kin ni Maylin iti Hong Kong. Napanunot ko nga men, ababaan iti dayta, kat maya dayaw ti anak ta iti dayjay a Marshal. Malaksin iti dayta, madaan pa iti napintas a masakbayan dagiti apo ko ta. Adaak ditan bakit? Ang adalat tamo idanag ko. Amangan ngamin no ad-adda amadadail ti pamilyada no bilang laang. Ay narinataw, kumontra ka man ako nakaon. Di mo ngamin un-unaan dagiti pasamak Ay ako. Apay, di mo makita tikas taunay arigat ti anak taga po iti irresponsable nga asawa na. Ay, bakit? Tilaang matkat anak ta ti mangar aramid iti pamuspusan tapno mabiyag ti pamilyada. Awan mo may tultulong da dya, Marshal. Pudnaw nga da trabaho na, ngam di mangtad iti swildo na. Ada makit di puntum bakit? Ang jak ngarod maliklikan tag panunaw. Ang mga no nakarkaron amarakrak ti pamilyada no umadayon ni Vanje. Advance ka manan nga panuhunot ako nakrinataw. Maday ti kasta. Teresa. Tulungan nakit di ang mga lukoy iti anak ta. Tapno umanugot nga agabrod. Kat kasanungay anak kaw, nakapagdesisyon ka kadain iti ibagbagan ni Maylin ken ka. Ay, saan pa'y nanang? No dagiti anak mo ti pampanunutam, awan rumbang apagdanagam kunak manan. Adda kami mat ken ni tatang mau, da kami ti makaammo kadakwada. Di mo kumapanunutan nga idurduron ka nga umadayaw. Tilaang mat pagsayaatan yu ti pampanunutak anak ko. Nanang? Sayang mat dayjay trabaho anak ko. Amangan no talaga adayjay tinayran ta aparaken ka. Bayan nyo nanang, tapanunutak anaimbag ti bagbagan ni Insan Maylin. Kawan na amumat nga awan ti may tultulong mi kada kayo. Nang runa no may papanay ti kwarta. Manumat laeng nga iti mabirbirukan jay amam iti panagpaspasada na. Isu nga agpanunot ka kumaan na imbag banjay. Ikuyog na ka ni kasinsin mo pa panagtrabaho yung Hong Kong kunang Vanje? Wala kay. Apayakas na maragsakan ka mat, Marshal. Ay ka siyempre Adayo adakdakil tikita mi dyan ng iti ditoy. Saan mo mabirukan dito iti masweldo mi iti binola ni dyan? Kan maisa, nakunampay nga awan tigastusam nga gabrol. Isumat ti imbaga ni Insan Maylin lakay. Ti kanon agbalin abos ko ti makaammo iti amin agastusat nga agpahongkong. Ay katumanugot ka na. Swerte dahi tan Vanje.
Anya, Ay sos, nagando ti kayat nangagabron, ang mais-iskampay piman lagi ti daduma. Idin to tasika, ket trabahon ti umas kasilag. Ay na, anya bela aramidam. Una mo na. Gundaway mo ta. Ang mga no ibabawi dabay, sayang mo. ang kasano kayon kadagiti anak ta. Ay na, natakkilan na kitang nakta. Saan na masapulapan bantayan. Yan may isa, di ka agdanag, tadaman. Jack, idabay-bayan bakit? Sigurado ka? Ketuwen, sigurado bakit? Siyempre, kahit kumot amaadaan tayo tinapintas sa masakbayan. Iso, sumurot ka niti kasinsin mo, ijong ko. Dinak man laang linapdan ni Marshall nga gabrod. Kasla pagaayat na paikit ding umadayuak. Ang pudno nga ta tinakunana. Adi na baybayan dagiti anak mi. Nanang? Nanang, nakadadayo mo tinakaiturungan ti matang yo. Apay, adda ka di parikot? Nagapa kayo kadimanan ka ni tatang, nanang? Ha? Ay, iko ha. Saan, anak ko? Saan amay papan kinitatang yo ti pampanunutat? Anya ngay nga rod day tananang. Kwa. May papanda ito'y kini Antiyo Amaylin. Apay ni Auntie Maylin, nanang. Kuy-kuyugan nak ngamin nga agaprod. Anya? Di yu ibaga nga ibati da kami iti poder ni tatang, nanang. Saan, nanang? Di may kayat nga umadayo kayo. Pudno ti kinuna ni ading ko, nanang. Para kada kayo matlaang da ito nga aramidak anak ko. Ang nanang. Jakmat kayat apanawan kayo. Angam kayat kayo nga ikan itinapintas masakbayan. Nanang. Iso asapay kumata maawatan dak anak ko. Kasano kamin kini ading ko, nanang? Saan abale? Takanayon da kayon tumat nga umay pasyaran ni lolo kun lola yo dito'y balay. Kan maysa, nagkarimot ni amayo. Adi da kayo baybayan kabayatan ti kaawan ko. Intun bigat gaya mo ti ipapanaw yu ka ni Maylen, anak kaw. Wan nga rod nanang. Kat, nakasagana ka kadain. Naisaganam kadain dagiti rumbang nga itugot mo. Wan nanang. Kahit apay nga ron nga, akas taunay nga unag, ti panagsinaay mo, anak ko. Malading itanak lang amin, tatang. Nanang, ngamin, itaakla ang amayadayo kadagiti anak ko. Kan kada kayo amin. Alaki agan anos ka, anak ko. Sana balay, tamabit lang mo, deta dua atawag. Tatang, Panunutem lata ko man tinapintas amasakbayan, amay paay mo kadagiti anak mo. No adanton urnong mo, di mabalin munton ti saan nga agabroad. Iti kasta, agdadan na kayon tumatla ang kadagiti anak mo. Puno ti kinunan ni nanang mo, anak ko. Temporaryo laeng mo ti iya adayom ita. San ba nga agnanayom? Kun may isa, mabalin mo mailata ka na yun makita kin makasarita na kita anak mo. Babaan iti cellphone. Saan ka day? wan matkit di tatang. Isungawan rumba nga pagdanagam anak ko. Ada kami mat amang kita ken mang subaybay kadakwada. Gusto na natin ko. Di ka nagsangit. Kitaam mo. Limlim te ganda kiti matam. Gapo iti ka sa sangit mo. Wan nga agpaiso anak. Kita man imbes ajak kumakayat kag sangit. Makasangit akmatan gapo iti makikita ka lang. Kas najak ngamin kabalan, adi kay makita ken makadan na iti mano atawon nanang. Ala, bayam anak ko. Taka na yun nagtumot ti umawag. Kan may sa, mabiit lang ti panaglabas ti aldaw. Sigurado adi tay mapupuutan ti panawan. Kat agawid ak tumot lang ang adakos. Agsingsingpat kayo kumawan. Di yu suksukiran ni lolo kan lola yu. Tungpalin yu dagiti ibagada. Kastamutan ni tatang yu. Wan nanang.
Hustunan, Jasmine. Di ta ko mapabalunan itiliday ni nanang. Husto ni manong mo, Jasmine. Ala, husto na anak ko. Basta, ti kariyo ananang, di yu liplipatan. No makaurnong kayo, saan kayon to na pumanaw? Wan, anak ko. Promise? Promise, anak ko. Anya ti agururay agasat ka ni Vanji ije Hong Kong. Agbalbaliw nga tameten ti asawa na. Papagayam, denggan intun bigat ti may kadua apaset ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Vanji. Dito ila ang programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Iti daytoy agundaway isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti surat ni pagayam tayo a Vanji. Ngem sakbay na makablaawan payman ni Ma'am Emma Cardenas dita Hong Kong. Kastamatan kani Ma'am Rosleia 9019. Makablaawan met ni Ma'am Lenny Bakkay dita Taiwan at taga Cagayan Valley, Tugigaraw. Makablaawan met ni Ma'am Adela Vergara dita Hong Kong, ni Ma'am Imelda Velasquez, ni Ma'am Marites Rasote, kastamatan kani Ma'am Carmelita Luma dita Quirino Province. Makablaawan met ni Ma'am Dalyasat, kastamatan kani Ma'am Maria Sauyaw. Hello mat kani Ma'am Aida Garcia dita London, United Kingdom. Kani Ma'am Roda Ramos. Makablaawan mat ni Ma'am Miriam Bubeles, kani Ma'am Lisa Duldulaw dita Isabela. Hello mat kani Ma'am Ella Manuel. Makablaawan mat ni Sir Gerald Tinasa dita probinsya ti Isabela. Kastamatan kani Ma'am Mila Kabutahe dita Umingan, Pangasinan. Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Sapay kuma, tadi kay tumauma adumngag kadagiti sumarsarunupay nga upload tayo. Bueno papagayam, intay nga rodan ituloy adenggan ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo a Vanji. Dito ila ang programa tayo alagip ti napalabas. Kumusta ba't nga tandya anak ta ija Hong Kong lakay? Huwag nga ron bakit. Isumat ti pampanunutag itay. Sapay kumaa, tanasaya at ti kasasaan na ijay. Awan ba't kit di ka no ti parikot kadagiti amo na. Isu na lang ta medyo marigatan sa iti trabaho na. Nang runa kat upat ka no ti alalagaan na nga umbeng. Ay, no saan kumaakas jay, tinaasawa na. Nalabait asaanan ang masapol nga umadayo pa janak ta. Wan nga rod irresponsable to mga menti manugang ta. Kumusta mga tandagita apo ko ta bakit? Inkanto mamapasyaran ita? Ay uwan lakay. Mapanak to inton bigat ija balay da. Mapan ko kumustaan dagiti apo ko ta.
No di danto mga min kayat ti umayag na iti balay. Iti kasta mabantayan ta kumaida. Di da ngarog kayat. Gusto matkit di Tapno masursuro da nga uray isuda laang nga balay da. Masuro da dagiti trabaho iti unag ti balay. Uy may kidi adalat tamo danag kuno ko bakit? Ay na, dadakkel dan Renato. Isu nga awan nga rod ti rumba nga pagdanagam. Nanakam dagiti apu ko ta. Sa bagay makidi Bayab, sarong karak ida inton bigat lakay. Ading! Umay kan tamangantan. Wen manong, umaya kon. Di ka di tatang tinagluto iti pamigatan ta, manong Jetro? Saan? Siyak tinagluto. Ket no nasapa mat arinmuan. Imbilin na ti panaglinis ta dito'y balay. Ay, idi, ninanang ti mga asikaso kadata. Ita, saanan? Duatan ang mga asikaso iti bagbagita. Wan nga rod Ay, makapaliday matikastoy, mano. Wan nga rod ading. Santa mat ngamin ama pang namnamaan ni tatang. Timat ngamin barkada na ti asikaswan na. Wan nga rod Ala, bayan talatan ni tatang ading. Basta asikaswan talatan ti bagbagita. Kastamot tan dito'y balay. Nasken nga aglinis ta. Iti kasta, maragsakan mo't ni nanang inton umawag. Wan manong. Mala, manganta nga rodan. Tapno makarugita mo't tan nga aglinis. Ay, agyamanak. Nakaturog matlaangan dagiti alaga. Kamaudyanan na, makainanaak matlaangan. Masapa ak tumanan inton bigat. Makabanog mo dagaw awir. Sapay upat dangas asikaswak. Kalpasan na, aglinis kan agluto akmay. Ay, narigrigat pa'y ti trabaho dito'y ngam ije Pilipinas. Nagadulang arudan tinasken nga aramidak. Adayo akmay iti pamilyak. Tinagdumaan na laang. Dakdak kay ti sweldo dito'y. Ay, sapay kumatatong palan ni Marshal ti Karina. Nga urnungan na dagiti ipawpawit ko. Kang ronaan ti amin. Ti panangaywan na kadagiti dwa nga anak ni. Ay, kumusta damat nga tang ije Pilipinas? Awagak to ida inton day off ko. Kailaw kumatan dagiti anak ko. Tinasaya at aginanaak matan. Mariknak ti kasta unay abanlog ko. Matulog ako. Tamasapa akmanan amariing inton bigat. Lakay, nagpawit iti kwarta ti anak tamanipod Hong Kong. Ay nabakit. Impagam ko mga oras di natanpaw itan. Urnungan na latta ko man ti suldo na. Ad-adda masapul na dayta nang runa lagi tapo ko ta. Imbagak daytan lakay. Agam napilit mo ija anak ta. Tulong namat kanon kadata. Ngamen, datamat kano ti kanayon amang tultulong iday kankwana. Nakasing-singpit at talaga di anak ta bakit. Ay, huwan nga rod Agam jay matin asawa na. Awan na talaga ti pagbalbaliwan na. Itultuloy na malat na ti agbisbisyo. Ay kasaritam to di anak ta Ibagam keng kwana. Tadi na ipaw it amin kin ni Marshal ti sweldo na. Ang mga nugastusin lang ti asawa na iti awan kay iskan na abanag dagiti pagrigrigatan ti anak tayo jabro. Day bagak matin ka ni Banji day talakay. Makaamumatan lusan amang ibati iti para kinkwana. Eh di mo liwain apalagipan bakit. Nasaysaya at mailaang no kanayon mo apalagipan ya anak ta. Wen matkit di Bayam, taibagak tumanan inton sumaruno nga umawag.
Kahit masawan, pare Marshal. Katas ti Hong Kong, to'y inuman tayo da. Siyempre mata, pare. Diyan ka matumanugo na. At ang lang katugang at ti mahirano di ti berog na sawa. Nangalak mo ti bingay ko, pare. Ha? Talaga nasirip ka mata, pare Marshal. Nabayagan, pare. Abay, tamlang amamuan, ha? Oo na niya. Ay, jackpot nga roden, ati tropa, pare. Malaksit nga trabaho. At abay iya Hong Kong ni misis mo. Ay, katuwa na, pare. Anya pa nga, ang amom, narigat magayan, pare. Tiyan niya, pare. Siyempre, at damon lagi tayo sa pulang at jakon magunon. Kapunta at dagat nga roden ta sawa kita dayo. Ha? Ay, gat gun odem ay ti sa bali, pare. Nagadudita. Nagpaiso niya, pare. Cheers, pare. Cheers. Sige, cheers. Di ka sumrakita ko nam, Jasmine? Wan manong. Apay ngay? Napuyata nak nga rod. Gapo iti panagin inom da tatang kandag iti babarkada na dito'y balay. Ay, agpadatan aadin. Makapasuron mat ni tatang. Kunak man no kunana nga agbalbaliwan. Awan matlat ta. Wan nga rod Kasla karkaro pa ikit din. Saan sa pa yan na sumsumrak iti trabaho na? Anya nga ta no ibagata ka ni nanang. Ipulong ta? Kasta ka di? Wan iti kasta, amumat ni nanang ti mapaspasamak dito'y balay. Sige. Kasaritan to nga rod ni nanang. Apaman nga umawag, ading. Teresa! Oh, apaya kasta tilang nga brinataw. Kasla makaung-ungat ka, mat. Ay, talaga ang makaung-ungita! Apay nga, Rod. Anya nga minti na pasama kaya. Makaung-ungita, gapoy tawanan bay na manugang ta! Nay, apay, anya tinaramid ni Marshal lakay. Nakita nga dakasinsin na labay na babae! Anya? Ay, tiawanan ba na Marshal? Kinasaritak nga ron itay. Talaga nga inuray ko ang maitulod na ti babae. Nasaya at magkipan na kisaritak kong kuwana. Agam, isupay hindi daganas na nga agungan. Sa anak kano ang makibibiyang, gaputa iso, ti pagragsakan na. Talaga nga awan manak nakam ti manugang tarinataw. Nagadulang arudon ti bisyo na, naala na pa'y laang ti agbabae. Idinto ta agrig-rigat ti anak ta ijay abroad, tapno at dalaang may pawit na. Agsagana da ijay Marshal. Talaga adarupag. Bakit? Papanamo ngay! No ko na kadarupag da ijay Marshal. Darupag! Urayin na! Sumurot at may Teresa! Na kayo matgayam tatang, nanang. Anya ti masabol niyo? Awan ka din tinasayaat nga aramidam, ha, Marshal? Kalpasan ti panagbabaem, adda ka ba rin dito yung agit inom? Di ka sabot ng sumsumrak iti trabaho. Awan bibiyang nyo. Anya? Awan bibiyang nyo ko na. San kayo langga maman nakibiyang? Tuleng kayo ba? Anya? San kayo kuman nasumpatan? Ang man nakibiyang kayon tumat nga eh. Talaga kedi abastos ka manugang Awan lang arudan asim iti asawam. Awan pa'y respetom kada kamay. Pakibibiyangan da ka. Ngamen, kwarta ti anak may tigas-gastusan. Asawak ni Banji. Iso nga oran niya taramida kiti kwarta nga ipaw-paw-it na. Awan bibiyang nyo iti layla. Awan ang kay tipahin ba siya? Talaga na pusko tarupam. Nuapay mat ngamin asikapay lang tinagbalin nga asawa ti anak may Hey, suron kaun! Ala. Pumanaw kayong tamang anon niya pa iti maramid ko kala kayo. Panaw!
Jetro, umay ka man ditoy. Narasam. Abay ka di tatang. Agluto ka man, tani, mabisina. Anya nga'y tilutwak tatang. Apasak ti tamagam nga kat siga nga ron ti paglutlutuag torpe. Ha? Nita, anya pala nga ti mulmulang langam nita. Ingagluto na. Uwen tatang. Partakam, tadyak kayo taguray ti mabayag. Imasem tagluto. Iti kasta, ato ti makan ko, nawatam. Uwen tatang. Wen ka nga wen, ngamdi ka mataggunay. Aggunay ka na! Kasto'y ti biyag pare, kanayo na hayahay. Permi abare. Imusan talang tamay sa botelya pare. Kalpasan na rumarta. Sa dino nga iti papananda pare. Ay ka, dating gawi ang pare Tony. Wow. Talaga big time kaitan, pare Marshal. Siyempre pare, sigan natin binulan nga andaw awatan na. Oo na niya. Dolyar ko naman. Jackpot pare, jackpot. Lauray pare. Hayahay ko naman. Ada yung amin na may maya ti Jebara pag inumanta pare. Sa lakas la dito'y balay, nag-boring. Ay, pare. May mayati jay bar. Taado di chicks. At na kayo istorya. Naku namon pare. Ibusan tangaro din na ito eh. Kalpasan na, mapanta ni Jemar. Magagaran ako na makasaklot. Makakita iti chicks, pare. Saan nimat nga mo amang mangtad kayo gaya iti kwarta kini tatang? Apag pa-renovate ko madito'y balay, nanang. Kayat mo asawan, saan pa'y anarugyan ama-renovate ti balay kayo? Saan pa'y nanang? Anya? Ket no awan pulos nagbaliwan to'y balay tayo, nanang. Anya? Ay unay matanjay amayo. Nangip-ipanan na ngay iti kwarta nga impaw-paw ko. Ang mga nisutinin inumnan nanang. Kan pagbababae na ako na maamanong. Ha? Adda babae ti amayo? Ay, kuha nanang. Isumat kami ti agwarwaras adamag dito'y ayan tayo ita. Agsusukat ka no ti makitkita da babae ni tatang. No, kasta. Nasumok na pa'y gaya mo niyag babae. Ay, nanang. Into nagawid kayo. Panawan tayon to ni tatang. Total. Saan tayo madla nga napatagkan ko, ana? Jetro, anak. Agawid kayo nga minan, nanang. Kailiw da kayo una yan. Juan, di kay agdanag taagawid akon iti mabiit anak ko. Iso na lang ang taagsubli akmat lang ditoy. Ngamin, nakapirma akmatan iti kontrata. Sana balin, nanang. Tinapatag, makabakasyon kayo kumamat. Juan, anak, nagpakada akon iti bus ko. Kat imanugot mat iti panagbakasyon ko. Masaya at madngarod no kasta, nanang. Kailiw da kayo una yan. Apay, anaaramid mo ti kastay kanyak, Marshal. Apay, di mo lang arudan imparenovate ti balay tayo. Naaramid mo pa'y tinagbabae. Sorry, bakit? Nailuyo sa langit eh. Nalaos aliday kan, iliw ko ken ka. Among ka di analidliday ka narigrigat ti umadayo. Ang inan-anusak ti iliw ko. Maitad ko lang tinanamay abiyag ka na kayo. Banji, bakit? Impagkan ka antad ka ditoy. Makadindin nampay dagiti anak ta. Siya nga'y, ada kiti atayo. Bakit? Nagsakit ti kastingin naramid mo, Marshal. Uray kumamat no di mo binaybayan dagiti anak ta. Pakawanan na ka din, bakit? Ikarik, saanin ang maulit pa eh? Sa dino tinangipanamiti kwarta ngayon popowit ko, ha? Ay, kuha bakit? Napasubo iti sugal ken inom. Anya,
Unay kamutan, Marshal. Apay, di mo ka dinapanunot ang nalaos tirigrigat ko ijay abroad. Tapno adala ang maipawit ko. Ita, gilastos mo lang iti awan kastas ka na banag. Sorry, Banji. Sorry talaga. Ikarik, talagang agbalbaliw ako. Makauman ti kastengar aramidan. Nasaysaya at sa laangan no agsinatan. Ay na, sana bakit saan? Pangasim. Ay, ayatan ka unay, Banji. Pangasim. Di mo kumamot aramidon ti kastoy kanya. Jak langit di ka ba ilan lumapukaw kayo kadagit ang nakta. Anya? Pinakawan mo ti awanan pain nga asawang Banjay? Wala nang. Makitak mo't kinalaos apa nagbabawi na. Isuan na urnos ni matlaang ti amin. Ay, unay kamot tayo, anak ko. Nasirib kamot ti kunak. Ang apay, ano maipapanang kini Marshal ti saritaan? At agbalbalin kan amaag. Ni tatang mo. Ammo, Banjay, saan lang asugador ken artek day ta Marshal? Malaksi na babaero, bastos pay. Ha? Awan respeto na kada kami ken ni tatang Bao. Kabailan da kami asong basong-batan. Saan na bale, nanang? Tanagkarimot adinan ululitan. Kinapudlo na. Pinangtaan da kami iti asawam. Gapo iti panakibiyang mi iti saan alasaya at ngar aramidin na. Kurang langan akabil-kabilin da kami. Iti napang kami iti balayaw. Bayan nyo, takasaritak tumanan ti asawak, tatang, nanang. Bilibag mo ta talaga iti kinaanos mo iti asawam, anak ko. Tatang. Ay, kasarita mo itong arod Barang denggan na ka. Ay na, awan lat ammo kaon. Agbalbaliw nga, papatsam. Sinamkit den day ta Marshal, Banjay. Dadaulan na laang tibiyagyaw nga giina. Non. No, apay mat nga minaday jay pay laang Marshal ti kinayat mo Kano nagadumat nga agar-aram ken kay day. Ay na, masurunak man ako nakaon. Anya pay dagiti sumaruno a mapasamak. Padaanan ti sumaruno a paset ti pakasaritaan ni pagayam tayo Avanji ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway isagot mi kada kayo ti may katlo apaset ti surat ni pagayam tayo Avanji. Ngem sakbay na, makablaawan payman ni Mampasita Natividad. Kastamatan ka ni Ma'am Conchita Gomez, ni Ma'am Jasmine Rivera, makablaawan met ni Ma'am Julieta, wenno Julita Cortez, kastamatan ka ni Ma'am Nora G. Acosana, dita Canada, makablaawan met ni Ma'am Mimi Dupaya, hello met ka ni Ma'am Gemma Frutas, kastamatan ka ni Ma'am Connie Labang, shout out met ka ni Ma'am Princess Hannah Nicole Astrero, makablaawan met ni Sir Nestor Barawidan,
Makablaawan mo ti pamilya Bernal dita Abra, manipod iti kabsat tayong agdengdengeg manipod dita Turkey. Hello mat kani Ma'am Jean Eric Ina Soriano dita Pangasinan, kani Ma'am Donalyn Giawan. Pasensya kayon kakabsat kadagiti saan ko ama i-pronounce wenno kamali ti pan naka-pronounce na anagan ken apelyedo. I-comment yu laeng apo dagiti saan ana i-pronounce anasayaat iti kasta ket maikorrektar tayo. Pasensya kayo manen kakabsat no adda dagiti nagkamalyak ana i-pronounce. Bueno papagayam, intay nga rodan ituloy adanggan ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo Avanji. Dito'y laang programa tayo, alagipti na palabas. Nakapanawan ni Nanang. Nagsubli ni Hong Kong. Wan nga rod manong, ngam di namat tinungpal timbaga da lolo ka ni Lola. Amom ading, jakmat kat kayat amarak-rak ti pamilya tayo. Angam, panagkunak. Saanan nga agbalbaliw pa ni Tatang. Kastamat ti marikrik nak manong. Kita man kapampanaw laang ni Nanang, ngam napanmanan adagos iti ayan dagiti barkada na. Nasaysaya at salaang na panawan tayo na talaga ni Tatang. Awan mat mabalinta manong. Ngamin, uray kas jay ni Tatang, mangnamnamalat tamot ni Nanang agbalbaliw pa'y. Iso nga, suportaran talatan ni Nanang. Uray kas jay ni Tatang, ipatpatiglat ta ni Nanang manong. Wan ngam aglablabos met nga ruda ni Tatang. Saanan na nasaya at tikas jay nga aramidan na. Abusun na matlauna yan ti kinasimpot ni Nanang. Wan nga rod kaasimot ni Nanang. Ala, bayamon manong, sana na day ta ti pampanunutam. Tiket din panagadal mo ti asikasuam. Ikararag takit di. Asapay ko tamalawlawaganan ti panunot ni Tatang. Kat makaamiris matlaang. Dayta ti kasayatan nga aramiden ta, manong. Partakan ti agrubwat amare. Ang mga numatigtikanin nga agururay ni Natalie. Un pare, mabiitan da ito. Dayta. Alpasakon. Hindi ko sumunsamot amin apabanglon, pare. Wala. Tapno paganasan mo't kanyak ni Olivia. Sa bagay. Oray siyang mata. Astamat lang dinaramid ko. Talaga di ka mabuting iti asawa man niya. Awan mo't nito. Kan maysa, di nakmot lang kabagla na sinanday jay. Basila nga paragdrama, lumok na nga dagos ti puso na kanya, pare. Bilibak nga rod kan ka, pare. Amumatan, pare. Ay-ayatan na ko na itang asawa. Isong awan nga rod rumbang nga pagbut nga. Lala. Mapantakit din. Magagaran akong makakita kini Natalie. Kumusta kayo matan, apak? Okay lang met, Lolo. Kahit, jay amayo ngay mat. Kas itisigod Lola. Lolo, awan lata nagbaliwan ni Tatang. Kunakto pa'y kahit. Kundi balbaliw lang, yan na dito'y ninanang yaw. Ti parikaw, namati mat adagaws dya anak ta. Kinapod na. Nakarkaro pa'y kinditan, Kanayon ti panaginom da ije balay. Kadwa na dagiti barkada na. Iso akanayon kami mo't amapuyatan kiniading ko. Ay, abaw. Narigat to mga minabagaan mi manang yamayo. Ang mga nga minusong basong batan da kaming tumanay. Pudno ti ko na nilulom, apawk. Iso ang makamumatan ay tibiyag na. Aramidan na latan ti kay kayat na. Basta saan da kayo langit di akab-kabilan. Saan mo't kidi ako mabil ni Tatang, Lola? Ti kanayon lang nga panaginom na ti parikot. Nang runa, no ayaban na dagiti babarkada na ijebalay. Nakar-ariwawa da. Ay, una yung dahil tanga amayo. No nagtangkan to, mat ti ulo jay inayaw. Wen nga rod, Lola. Di na matinungpal ti inbilin yu kan kuha na. Talaga ngamin nga ipatpatag na unay ni Tatang. Kastoy lang na po.
nukas day nga gininom day di balayaw. Umay kayo maturog dito'y balay, ibagam day takin ni Jasmine. Husto ni Lolo Mapaw. Iti kasta, saan kayo ang mapuyatan? Kun saan ang maapiktaran ti panagadalyaw? Wen lolo, lola, dito'y kami nga ruda na maturog ita. Ngamin, madamamanan nga agin inom da ije balay. Paumayak lang ni Jasmine dito'y. Sige apo ko, awagam nga rodya adem. Ibagam ta umay matan dito'y balay, ta dito'y kayon ang maturog. Ay, nakanumanon ang mainawan dito'y kusina. Imbaglaangan, tanagawid matlangan dagiti babarkada ni tatang. Iso nakarwarak iti silid ko. Nakaturog na matan ka ni Ninong Tony, Jay Salas. Tinasayaat, ugasak pa'y dagitoy. Sakbay nga agtimplaak iti gatas nga inumag. Imbag pa'y ni Manong. Sigurado ang nakaturogan ni Jabalay da Lola. No simuro tak siguro itay ijay. Amang ano naimas matan ti turog ko ita. Jakmat nga min kayat ti rumwar itay tanakaad-aduda dito'y balay. Rabi imat ta ni di pimanaw da. Iso nga itakla nga makarwar. Hi, Jasmine. Ha? Ninong Tony? Siya nga rod. Naimbagarabi, balasang ko. Ne, kunak no nakaturog kayo, Ninong. Wen, nga may dinakita ka rimwari ti silid mo. Jakmatan makaturog. Ha? Jay amam tinarnakanan. Naimas titurog na. Sigurado asana na mariing day jay. Aging gainton bigat. Sige, Ninong. Agsubli ako ni tisilid ko. Aguray ka. Ibatam timak, Ninong! Ibatam! Sikamat. Nakasupsuplata ka launay. Nga moray no kasta. Nakapimpintas ka lata. Nakabangbanglo ka pa eh. Saan? Di ka umasidig kanya. Pangasim, Ninong! My God! Ibatanak, Ninong! Di ka agriyaw. Pwede ko na. Maring pwede ama. Saanan. Ibatanak ko na! Tulong! Tulong! Tetipay! Kukuha kita, Jasmine. Awan makalapot iti kayat kong kalamitan. Awan! Ti awanan bain. Mapatay ko na di ato ni. Mapatay ko. Hoy! Anya dararamidan nyo ditagap sa ta? Maturog kita. Nakakariwa ko kayo. Agulin mo kayo man. Makadisturbo kayo titurog. Anya yan. Ha? Abaya kasta tilang am Jasmine. Rina, mas nagtikumpari yun, tatang. Anya? Awan ng bay na parito. Isugayam nga awanin iti abay ko iti mariin. Ayok na diyang tawa. Ayok! Basulyo na ito'y tatang. Basulyo. Iso ka na pasamak tikas to iti kapsat ko. Basulyo! Ay na, nakakaasim at ti apo ko talakay. Dayday ang Maricel takin basol iti amig. No saan da kumaan na ginom.
Saan na kumapinaturog na dyan, Tony? Ije balay ta. Saan kumamot anay istagmak ti apo ko ta? Renato. Tiyawanan pa rin na, Tony. Pagbayadag iti kastoy na rabig na iti apo ko ta. Ag-report tayo ka na iti masagnan lakay. Huwag bakit. Saan na mabaling nga ialag-alag tinapasama kita apo ko ta? Renato, amagan no. Di mo panunutin ti ibagadag iti tao bakit? Tinapatag maikanitusti sa tinapasama kini Jasmine. Renato. Ngayon, sa tinong iti ayan di aputa, bakit? Aday jay silid na lakay. Itay payasangit asangit. Kaya pa, naskin lang ang mabalog na dyan, Tony. Oh, nakaawag kayo mo, nanang. Kumusta kayon? Ay, Banji, anak ko. Ni, apa yan? Agsangit kayo mo, nanang. Adda ka di parikot. Ibagayo barang adda may tulong ko. Ni Jasmine. Ni, abay. Anya tinapasama kita anak ko, nanang. Rinabas ni Tunay. Anya, tiyawanan ba ato ni? Apay, aramid na tigastay anak ko. Apay, nakakaasimat ti anak ko. Sa dinutayan ni Jasmine, nanang, kaya't ko makasarita. Manipod na pasamak ti kasjay. Saan na rimrimwari ti silid na. Ito dyan ti cellphone kan ko, nanang. Iti kasta makapagsarita kami. Imbaga kawagan na ka. Ngam di ba't agtagtagaray. Agsangsagit lata. Ayok na dyan, Tony. Ayok! Pangasiyo, nanang. Tulungan niyo dagiti anak ko. Masapol ang makaswan na ita, Tony. Kat mabalod ka po iti pananggundaway na iti anak ko. Ay, husto na insan. Limlim dagan dagiti matam gapu iti kasasangit mo. Nakakaasimot ti anak ko, insan. Diyak ang mulo kasano ti pamayag ang mga tingay kan kwa na ita. Ay, insan Vanji. Kaya't ko una yan di ag-awid, insan. Anya ti rumbang haramid. Panagkunak kat saan da kapailaang apalubusan ng agbakasyon. Ngamin, kabarbaro kapailaang. Tinasaya at awagam ni Auntie Teresa. Ibagam, takayat mo akasarita ti anak mo, insan. Di nangarod ka no kaya ti makisarita iti ure asino. Agkulkulong lata ka no iti silid na. Madanagan Maylin. Amang ano anya pa'y ti mapanunot ng aramidan. Ay, maawatang ka, insan. Ang pagkalmaam ko matiriknam. Bayam ta ibagak iti anak ko ta mapanda iti ayan ni Jasmine. Ala, husto na ninsan. Panunutam kumamat ti kasasaad mo ditoy. Di ka rumbang agpaabak iti liday a marikriknam ita. Nasken laang agbalin kamat anatibker para kadag iti anak mo. Nay, apay nga insublim matlaang ti itid mo akaran kumati apo ko tabakay. Ay, di na kaya't timakan lakay. Ay, kasta na mo tinakanayon bakay. Ambangan kitin wag sakit, gapoy ti kasta di na pampandangan. Huwag nga rod lakay. Kaasimot ti apo ko ta. Marig na tinalaos a kinaliday na. Di na lakit di maaklon ti kasjaya na pasamak kan kwa na. Ay, lakit di abakay. Isuanas kan lang nga may kaniti ustisya ti kasya na pasama kiti kabsat ko. Lolo, Lola. Apok, di kagdanag. Na-i-report men da ito'y kadagiti pulis. Isudan ti makaam mo amang tiliw iti day di atone. Pudno ti ko na ni Lolom, Apok. Saan?
Siyak ang mismo ti mangted iti hustisya iti napasamak kin ni Jasmine. Ay, saan mo karamidin dito dito? Ngam lolo, kanon tupay ang maikan iti hustisya ti inaramid tayo at Tony. Basol iti Diyos na ita pampanunuti papaok. Bay amadag iti pan nakabag iti lingtag ti mga ramid iti trabaho da. Jetro, apook. Dumngag ka kada kami ka ni Lolom. Ay, Di mon ituloy ti pampanunutam. Italak mon kadag iti pulis ti amin. Pangahasim, tadi mo mantyaan dagiti imam. Gapulang iti daijay atoni. Agpanunot ka kumana imbag, apok. Awanan. Nadadaalan anaming pinsan ti biyag ko. Sigurado asya kitang ti pagsasaritaan dagiti tao dito'y lugar mi. Narugita ko na klase ti babae. Tay ato ni ti hakim pasol iti amin. Awanan ba inday jay at tao? Tirumbagkan ko anak at matay. Apay na pasamak kanyak ti kastoy. Apay asyak pay. Anya launay tinagbasulak. May sabat ni tatang. Basol na. No apay napasamak ti kastoy kanyak. Basol na. Tsak to pulos mapakawan ni tatang. Saan to apulos? nakasarita mutlaeng ka din ni Vanji ni Jasmine, bakit? Ay, saan lakay? It-itad ko ti cellphone ka ni Jasmine. Gamdi namat kaya at agsangsangit latan. Ay, una mo ilang aminan ti kastoy na pasamak. Ay, may samat day jay a Marshal. Napananangatan. Apay adi mo ilagawi dan. Talagang sangawanan bibiyang nakadagiti anak na ti Salek. Ay, apo aya. Ha? Bakit? Ay, Diyos ko! Ang kakita ang diabo ko ta bakit? Darasam! Ayop ka, Tony! Marshal. Di ko naman siguro, kat di ka mapirukan dito probinsyayo niya. Ikaw ka, Marshal. Pakawanan ako, ma. Amamata na barte ka kini. Iso ana aramit ko rikas jay tanak mo. Sorry ka din pare, sorry. Traidor ka! Pare, Aston. Pag-asim. Pakawanan ako, man. Pinalamot, kan pinaininom ka. Ng magayam, traidor na klaan. Tirumbang kan kakmataya. Saan, Marshal? Pangasim. Kutsilyo. Ay, saan, pare, saan? Masih ako manyak. Patayin ka, ayop ka! Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Denggan inton bigat ti may kapat apaset ti surat ni pagayam tayo a Vanji. Dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.
sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway isagot mi kada kayo ti may kapat apasat ti surat ni pagayam tayo Avanji. Ngem sakbay na makablaawan man pay ni Ma'am Ninita Sikat. Makablaawan met ni Ma'am Dominga Banadero. Kastamatan ka ni Ma'am Florence Valdez. Hello met ka ni Ma'am Eileen Ramos dita UEA. Makablaawan met ni Sir Bonnie Abobo dita Bonbon, Butuan City, Agusan del Norte. Kastamatan ka ni Ma'am Igorota Girl, ni Ma'am Elvira Flores. Makablaawan met ni Manang Julie Sugitan dita Anduyan, Tubao, La Union. Kastamatan ka ni Kabsat Robespierre Isla dita Lloren, Tubao, La Union. Hello met ka ni Ma'am Geraldine Laroco. Kastamatan ka ni Ma'am Nati Ramirez. Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ketkas iti muna anay bagak, no addaman kamali wino mistake apan nakaibasa tinagan, wino apelyedo, i-comment yu laeng no anya ti usto apan nakaibasa, wino pa nakaipronounce tinagan ken apelyedo. Intay nga rudan denggan ti may kapat apaset ti pakasaritaan ni pagayam tayo Avanji. Ading, kunan ni Lola, di ka pa'y kanupulos nangan. Mangan ka kumaading. Amangan no agsakit ka. Gapu iti kasta adi mo panpanangan. Gusto mata. Iti kasta. Mataya ko. Ading, di ka kumamat agsawa iti kasta. Awanan manong. Natadaalan tibiyag ko. Nadadaalan dagiti plano kiti biyag. Namimpin sana na nadadaal ti masagmayag. Oh, Yasmin. Ti kunam ka di. Kat kabaalak payasang wan dagiti tao. Hindi ka agdanag, ading. Aramidin mi amin nakabaalan mi. Tapno maipaayan iti hustisya ti naramid da di at tonikan ka. Manong Jetro. Jetro, Jasmine. Lolo? Dumgag kayo taday bagak. Anya rin ka, Lolo? Nitunay, napiro ka ng dagiti pulis. Nasaya at matno kasta, Lolo. Tirumbang kan kuanak at mapalod aging katong pabiyag. Iso na laang tanatayan ni Tony. Anya? Apay, Lolo. Limaban ka di ka dagiti pulis ti awanan bain? Pinatay si Amayaw. Anya? Anya? Kalbasan na. Si Muko kadagiti basnan apaok. Nagdisnudo si Muko di Amayaw kadagiti pan nakabagiti lintag. Marcial, da kayo magkahan tatang. Uway, kadwak ni nanang nyo, kinidit raw. Agyaman na kiti sa sarong karya tatang. Anang, Jetro anak. Tatang. Saan arumbang tinaramid mo, Marshal? Nanang, sigurado ang mabalog ka iti mabayag ka po iti dahita nga inaramid mo baraw. Basol ko ti amin, nanang tatang. When basol ko, isolay sagmak na anak ko. Marshal,
Okay lang nga oray mabalo na tinapatag. Naibalas ko tinapasamak itanak ko. Marshal. Yatro, anak. Amok, akasabot lang itikabsak mo. Nasakit tinagam mo kanya. Gapo iti kina irresponsable nga ma. Hagtuya kasi papa kong baba. Ano ba? Wata di ba makawanan ako? Kasamatin ka na kayo, nanang. Tatang. Sabay ko mapakawandak pa eh. Nagiti sana na saya at ngayon aramid ko. Iti kalabes. Di mo nagtagtagari ni Jethro itay lakay. Huwag nga ron bakit nalabit nga ginggay ta. Nasakit pa'y laing tinakimnakin ni Marcial. Ay, kaasimot dagiti apo ko ta. Apektado daon ay kadagiti saan anasaya at amapaspasamak. Bakit? Sayang laeng. Ngamin, naladawon ti amin sakbay anak ka-amiris ni Marcial. Sana na may sublipay ti amin. Huwag nga ron Numaminsan ngamin, sa tayo laag nakam no addamadi ang apasamak kada tayo. Naku namon bakit? Ang banyang ay garog. Talaga siguro akas tatibiyang. Renato. Tulungan ta hindi na bakit? Tulungan tayo da makabangon manan. Papigsaan ta ti pakinakam da ang mga sarangat. Kadag ito'y pandubok apag daldalanan da ita. Uray kasano ti banok ko. Jaklat na makatulong. Malagip ko manan ti pamilya. Nilaunay Jasmine. Nakakaasim at ti anak ko. Sabay ko mata mapakawan na anak ko. Pakawanan na. Gaputawa na kita itisibay mo. Tapnod ang gayan ka iti sa amarikrik ng ita. Gamamo ti Diyos. Ipatpatag kayo unay kinimanong mo Jethro. Sabay kumatagbalin kayo anatibkar kadag ito yagundaway. Aging gadumtang ti aldaw ngagdeden na tayo manan. Jak tumapakawan ni Marcial. Gapo iti kastoy anapasamak. No amok laang abaybay-an na dagiti anak ni. Diyak ko man pinakpakawan ini. Ita't nakabalutan. Awanan tinamnamaan na at tulong manipod kanya. Apay ang bakit? Hanya tinapasama ni Jasmine. Apay ang awanan iti puot ya puko ta. Masakit ka din? Masikog ti apo ko talakay. Anya, unay butang? Apay ang nagbunga pa'y lang ti pananggundaway dakin ko, ana. Nakarakaroon na maringatan ti apo ko talubilang lang. Huray ni Jethro lakay. Magmas-mas-mas itay. Di nabat lang maaklon tinaamuan na. Ay, baro manen apare ko dahi tulubilang lang. Renato. Nakakasim mo na kita po ko tabakan. Apok, apay adi mo manen kinasarita ti inam itay imawag. Apay, nasakit ka de, tinakamukin kwa na. Launay, Lola. Apok, no di mangag kumakada kami kanimanong Jethro, idi.
Asinaan na ni tatang. Nalabit asan napasamak ti kastoy. Sa anak kumaan na ramas. Kat sa anak met kumaan nagsikog. Di mo si Tiran ti inam apok. Awan basol na. Siyak ti akin basol. Wan, basol ko ti amin, apok. Lola, siyak ti nang kumbinsikan kwa na nga agabroad. Tapno ti kunak, kat masinaan na ti responsable nga abayaw. Iso abasol ko ti amin. Basol ko, apok. No jak kumaindoron ti inaayo nga agabroad. Nalabit asaan mo't anapasamak ka ti kastoy. Lola, iswa pa basulag ko na iti bagik. Gapo iti na ito'y anapasamak. Umada ni gaya man ti panagawid mo dya Pilipinas, insan. Wan nga rod, insan. Kasla ka ano lang ang idinagrenyo ak iti kontrata. Ita, nalpas manan. Wan nga rod. Talaga nagbiit ti panawan saan ka di? Kamaudyanan na, matungpal matlaangan dagiti plano minsan. Dayta kat ti makadan namanan dagiti anak mo. Wan, insan. Kat adyam anak ka. May isa ka kadagiti ng patpatib kar kanya. No awan ka laang. Jak amunoan niya tinapasama kanya. Awan anyaman na insan. Asino kumangay tagdi tinulong no sana datayo matlaang. Dakkel ti tulong mo kanya. Kan iti si bubukal a pamilya. Kadyak to pulos malipatan day ta insan. Sika talaga. Awan anyaman na kunakmanan insan. Anya ka kadi. Di mon panunutan day ta. Tinapatag ita, makaawid kan, kat makadan ng matan dagiti anak mo. Lolo, ada kayo matgayam dito balay. Natabi na, apayati kayo pa ilang maturog. Apay buti na kastatar aramidum apok. Kanayon ka rumwar. Kanayon ka amarabyan nga agaway. San lang adayta? Nabarbartik ka pa'y apok. Kasi no, nagboring mat ngamin dito yung balay, lolo. Puro parikot teta dito eh. Nabaybay ang masapay ang tipanagadal mo. Bayamon day tadal-adal, lolo. Makauma day agadal. May mayat tag bulagbor. Na-enjoy. Kitraw. Naragragsag kayam tibiyag no kastoy. Malipatan na kiti parikot. Panagrik na kita. Kaslaak bili ka tumay tayo biti tangatang. Anya. Ay, saan ka kumagumurugura kanya, Juan? Tapay madlolo. Di mo kuman tultuladan ti abam. Di mo kuman surutan dagiti dakis nga aramid na abak. Lolo. Ang mga no saan to nakabailan ti inayaw. Numamuan na ti kastangar aramid na mapok. Masan ka kumaya inam? Teresa bakit? Apay lakay. Anya ka tanuawagam di anak ta. Apay, ada ibagam? Wen, kasaritak ti anak ta may papankin ni Jethro. Apay ni Jethro lakay. Awanay, nagikatin iti pagadalan. Saanan nga agis eskwela, na ibarkadan di aputa. Diyos ko. Kitimade, nasursuro na pa yung tagaramat iti maiparit nga agas. Ay, una yan. Iso nga awagam ni Bande, nasken ang makasarita ta di anak ta. Sige, apag husto. Inton bigat ti day off na. Isunton ti panangawag taken kwa na lakay. Kumusta man nga ti pamilya? Ni Vanji, nakaawid nga tan. Dagitan anak ko. Kumusta damit nga tan? Adun nga surat tim patulot ko kadakwada. Ngamawan man lang ora may isang subalit da. Mawatak mat ket dita.
Nang runa unay tasawak. Rumbang lang ngarat amadosak. Gapo kadagiti aramid ko. Inabusok ti kinasimpat da kanya. Diyos ko, si Kante makaamo kanya. Italagkon kin ka ti amin. Katsapay ko ma, tatarabay makanayon ti pamilya. Katsapay ko ma, tamo pakawandak beten. Diyos ko. Kate, kumusta ka matkandita, Vanji anak ko? Kaasi ti Diyos, nasaya atak mo dito'y tatang. Kumusta ngay mo ti trabaho? Okay lang mat, tatang. Nasingpat dagiti amok dito'y. Iso na lang, tatalaga nga ado ti matrabaho. Ayun gayam, agawid ako ni iti mabiit. Agpaso anak? Un tatang. Ay nasaya at mo't no kastanak ka. Nasaya at mo't no agawid kan. Ngamen, talaga akasapulan da ka dagiti anak mo. Aywan, kumusta mo ni Jetro? Awagak itay, ngam di na sungsungbat ti cellphone na. Hay, ang mga noadamanan iti balay dagiti babarkada na. Sigurado nga agin inumdamanan ijay. Saan lang nga dayta? Agar aramat na pa iti may parit nga agas anak ko. Anya? Dayta ti pudno anak ko. Saan mi kuman ngay baga? Agam, nasaysayabon lang lumamuam. Ay, Diyos ko. Anya ka din ti mapaspasamak iti pamilya. Ay, Vanji anak. Di ka kumamaawanan itinamnama anak ko. Uray kasanupay kaado ti parikot adumteng. Amok akabailam dayta. Basta di ka kumaumibat iti Diyos ana marswa. Kumararag ka kenkwana. Ket dawatem ti tulong ken panarabay na anak ko. Kas iti kanayon ko nga ibagain saan. Di mo kumaliwayan ti kumararag iti Diyos. Amok ken mamatiak adi nakabaybayan. Wan insan, katyak tumaumang agyaman kan ka. Wen ka di. Ikumusta naktulatan kadaan ti Teresa kani Uncle Renato. Kastamutan kadagiti kakaanakak. Wan insan. Agan anad kay ti panagawid mo insan. Wan insan, uray si ka, agan anad kamot ito'y. Wen, saan na bali ta sumarunuak matlang agawid. Amala, mapankan, iti kasta saan ka amala daw iti flight mo. Sige insan. Okay insan, awagan nakto apaman ang makaawid ka. Wan insan. Sa dino tinaggap-gapon, Jetro. Ha? Nanang? Diyak amo ka nagawid kayo ah. Talaga adyak impakpakaam mo ti panagawid ko. Nanang? Sa dino tinaggap-gapon, ha? Ko di talaang nanang. Di tabalay ti barkadak. Barkada nang isurukan kang aginom, kan agmarihuana. Kasta ka di. Apay, Jetro. Apay apati si kamutan kat nasumok mon ti kasta abisyo. Tuladam kadimat ti amon. Ha? Surutam kadimat dagiti dakas nga aramid na. Nanang? Ti amo, sika ti agbalin akatulungak. Gaputa sika ka ngarud ti inauna. Ngam saan mat gayam. Nagsardeng kapay gayaman nga agiskwela. Aramidak mat amin akabaulak. Tapno maisakad ko lang ti panagadalyo. Ang apay adi mo man lang maaramid mo ti agadal itinasayaan. Apay, Jetro! Apay akastoy matan tinagbanbanagan ti pamilya. Apay, inaramid ko mat amin akabalag. Tapno agbalin anasayaan ti pamilya binukal ko. Alam, apay.
Apay kastoy matan ti mapaspasamag. Anya launay tinagbasunan. Apay kastoy matan tinagbambanagan ti amin. Talaga ka diyan ay paitang nigasat kanya. Maurnos pa'y nga ti pamilya ni Pagayam tayo Avanji. Papagayam, dengganinton bigat ti maudi apasat ti pakasaritaan ti biag ni Pagayam tayo Avanji. Dito'y laang programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngeg. Lagip ti napalabas. May samanen na naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Iti daytoy agundaway si papanakkel kami amang isagot iti paggibusan ti pakasaritaan ti biag ni Pagayam tayo Avanji. Ngamsakbay na, makablaawan man pay ni Sir Rene Pascua, ni Ma'am Pisces Girl, kastamatan ka ni Ma'am Concepcion Salvador. Hello mat ka ni Ma'am Daisy Abuan dita New York City. Makablaawan mat na Mr. and Mrs. Joel Kaasi, kablaaw manipod ka ni Sir Bensol ti Isabela. Makablaawan mat amin at taga-Apari West Cagayan Valley, kablaaw manipod ka ni Sir Nestor Alamo. Shout out mat ka ni Ma'am Maricel Concordia, dita Riyadh, Saudi Arabia. Hello mat ka ni Ma'am Jerlyn Kudyamat, kastamatan ka ni Sir Oliver Gutierrez. Hello mat ka ni Sir Marlon Holyo, ka ni Ma'am Dalia Aguinaldo. Naragsak nga ingkay panagdangdangan. Intay nga rodan danggan ti maudi apasat ti pakasaritaan ti biag ni Pagayam tayo Avanji. Oray si kakadikat saan amasyan kanya, ha? Saan laang matkat ada kayo ti marigrigatan iti kastoya sitwasyon? Amuyo ka di. Nga oray siya katawaan. Kan uyawan dagiti tao, gapu iti napasamak iti pamilya tayo. Tanda ni inaldaw ada tayo ti pagchichismisan dagiti tattao. Oray pay! Saan lata arason day tatapno agar amat kay ti may parit nga agas? Saan nga umanay arason day ta? Tapno dadaalam ti biyag mo na awatam. Mabalin ka di nga bulimak kayo. Saan kayo kuman nagrekertay? Jasmine, anak ko. Siyak ti marigrigatan. Siyak ti ginondawayan da. Siyak ti nagsikog. Siyak ti agbalin abala sa nga ina. Saan ada kayo?
Iso atumal na kayon pangaasiyo. Jasmine, Iti day tangar aramidan nyo. Karkaruan nyo lang ti sitwasyon. Karkaruan nyo lang. Anay ko. Apa yan, anak ko? Anya tila sakit. ano ka, Jasmine? Anya tinasakit? Anay ko. Nagsakit ti pusong ko. Tila sa'yo, itaray na kalaan ni Diyos. Ito na, anak ko. Jasmine? Jasmine, anak! Jasmine! Ay, masya naklaunay dyan aktari na ito. Ay, agpada ta ba kay... Ay, kaasim at nagsasaruno ba't lakit din tidimtang aparikot iti pamilya na. Puro sa empi man tilaklak aman na. Teresa, Babalawag unay ti bagik. Gapu ka na gito'y amapaspas sa amaklakay. saan mo basol ba kay? Awan basol mo. Tilang pagsayaatan dati pinanunok mo. Lakay. Nakaragkaro lang amarigatang ka no kasta pagpapasulim ti bagay. Anya nga tayo ti kasayaatan nga aramidan ta amang tulong kadakwana. Tapno makarugi namanan. Italik tayo langan iti dos ti amin bakit. Sangsang kamay sa tayo ako mararag. Kitsapay ko ma, tais palan na iti pagkad ni Jasmine. Diyos ko. At nuyak asi papakumbaba dumawan iti kasim. Ispalam ko maiti pagganti anak ko. Diyak lakit di ka ba ilan na dadaka sa mapasamakan ko na. Tulungan da kami kumaapo. Tulungan da kami abumangon manan. Ikanda kami itikiran kan pigsa ti pakinakam. Tapno malasatan mi dagitoy panupo. Kasyanda kami kumaapo. Anje, anak ko. Nana. Itay na kapayasap sa pulan ka ni tatang mo. Adda ka laang gayam dito'y kapilya ti ospital. Diyak mo daramidag nanang. Awanan ti sa bali amasit ka. Mariripo ka ng unay. Ay, dahito'y ti may sa pagkurkurangan tayo, anak ko. Ngamin, sa tayo laang umasidagkan ko, ana. No talaga saan tayon akabailan. Tirumbang ko ma, kat isuti ka na yun nga asitgan tayo. Agam, mamati ak, agapo ka dagiti napasamak. Agbalbaliwan ti amin. Isu ko mati pang pangro na tayo. Kanayunan tayo ko mati umasidagkan ko na. Addaman, kan awan ti parikot a pagdaldalanan tayo asa nga pamilya. Nanang? Lola? Apok, Jetro, anak. Nakasarita min kin ni Lolo ti Doktor amang tamtamin kin ni Jasmine. okat, kumusta ka nun dya, Adem, apok? Naispala ni tipagad ni Jasmine, Lola. Nanang. Agyaman na, Diyos ko. Ay, nasaya at ba't nga rudlo kasta, apok? Iso na lang. Tanaragrag ti inawan na. Anya. Diyos ko. Mangan kalaang amangan, ading ko. Nabsuga ko, Manong. Ado ka di matlaang tikinan mo. Wan, Manong. Agyaman na ka. Ita niya. Ngamin, tultulungam ni Nanang amangay aywan kanya. Mababainak na rodan kan ka. Iti anya aga po kumangay mat amabain ka kanyak, Manong. Gapo iti kinasukir ko. Sinong basong batak ni Nanang. Nga isumat ti makagapo no apay anaragrag ti inawam.
Amo, manong, talaga siguro asaan para kanyak dayjay nga ubing. Iso lang siguro tinaramat ti Diyos nga instrumento. Tapno, mabukal tayo manan akas pamilya. Husto ka, ading ko. Sorry, Jasmine anak. Ngamin saan ka na protektanan. Sapay ko mata mapakawan na anak ko. Awan basol yung kanyak nanang. Amok nga inaramid yun lang tikas jay. Gaputa iso ti amoyo a pagsayatan mi nga kamsat. Jasmine. Tinapatag ita. Ada kayon dito eh. Saan kayon amayad ayupay kada kami? Agdeden nata yon, nanang. Sa di naman ang tinagkapuam, Jetro. Kunan ni Lolam anasa pa kaarimor. Ang amapay nga itakala ang asimangpan. At dangamin napan ko inaplaya na trabaho, nanang. Kat kaasi ti Diyos, naawatak matadagos. Anya? Kaya't mo asawan, agtrabaho ka? Kasanun ti panagadal mo, anak ko? Extra income laang, nanang. Iti kasta, makatulong akmat dito'y balay. Kentap no makaurnong akmat iti oray basit, para iti allowance kunto into nag-eskwela akmanen. At ayaw pa'y mo ti enrollment. Ang anak, kabailan kayo mo't apagadalan kini ading mo. Bay andak kumalaang, nanang. Kaya't kayo ngamin atulungan. Kentap no maksayan mo't ati pampanunutan nyo. Jetro. Kentap no mapadasak mo't ti mangged. Mapadasak mo't ti maadaan iti bukod ko akwarta. Babaan iti panagtrabaho. Ala, si kangarot ti makaam mo, anak ko. Sorry kadagiti saan anasaya at ngay nararamid ko iti kalabas. Ikarik nga agbalbaliw akon. Kat ituloy kon ti agadal, aging nga agtorpusak. Nanang, naikabil ko amin ng itulugan dagiti order at tinapay. Kastamat ng dagiti cake. Nasaya at mat nga rod no kasta, anak. Ay, sumurot ka kadimot ama pan ag-deliver, apaw. Wan lola, dua kami ka ni Manong Jetro. Iti kasta, saan unay amarigatan ni Nanang agi-deliver? Awan ka di ti sirrek ni Jetro iti trabaho na. Day off na ita, nanang. Ay, kastaya. Nanang. Sapay la ko baga rod, tagtultuloy matan ti kasta kinapig sa tinegosyo yo, anak ko. Nanang. Kat mapasamak day ta, babaan iti tulong ti Diyos. Ay, pudno launay day ta, anak ko. Alala, mapan kayo nga rudain. Iti kasta, saan kayo amarabian nga agawain. Sapay naga daw, dya i-deliver yaw. Bakit? Sa dino tayo ni Banje? Ay awan da, rimwarda nga agiina. Apan da gi-deliver iti tinapay. Apay ka day? Adabot surat asimang pait. Tagapon na ngay. Kan para asinaw day ta surat lakay. Naka-address mo kin ni Banje nga anak ta. Naggapo di Muntinlupa. Nalabit ang naggapo kin ni Marshall na ito asura. Ay, mabali na kasta lakay. Itad munto inton sumangpet da. Ato'y bakit? Si kantong timangtad iti anak ta. Anya ti kunayo pagsasaritaan tayo, nanang? Wan nga agpayso, nanang. May papan ka di iti surat ni tatang? Wan, anak ko. Masakit ka na di amayo. Kat agkid-kid daw iti pamakawan. Kan kid-kid daw na ti panang sarong kartayo kan kuan. Nanang? Ay, ayatan nyo kadipay ni tatang, nanang? Saan nyo kadi akagura ni tatang? Aklunak. Talaga anasakit tinakam ko kan kuan. Nang runa kadagiti saan anasaya at anapaspasamak iti pamilya tayo. Angam itataad da sakit na. Kan madusdusang kapo kadagiti dakas nga inararamid na. Napanunod ko asaan tayo kuman anayunan pa iti panagrikrikat na. Nakasingsingpat kayo talaga, nanang.
Talaga aman nakaawat kayo unay, nanang. Sapay kumata didak guraan. No ibagak ang nakasagana akon amang pakawan iti amayo. Kinapudno na, nanang. Nakasagana akpatan amang pakawan ka ni tatang. Kasta akmat, nanang. Iso ano mapan kayo iti ayan na. Sumurot kami, mat. Marshal, Agyaman lang. Tapinat gamot lang. Tikitaw ko, Banji. Tatang. Kumusta kayon, tatang? Kumusta kayon, anak ko? Tatang. Tatang. Agyaman ako, unay. Iti oras. Gaimpayo ita kanyak. Tatang, agpaimbag kayo. Pakawanan da, anak ko. Lagdakal. Tinagkurangak ka na kayo. Nangarunakan ka, Banji. lipatan tayon day lakay. Ti Diyos tupay kat mamakawan. Da kamin tulakit din at tao laang. Asino kami kumangay mat, tapno ipaidamikan ka day na, Marshal. Gusto ni nanang, tatang. Agyaman na, Banji. Agyaman na ka, anak ko. Maragsakan ak unay. Gapoy tinaitangay magayaw. Lakasagana akon amatay. Gapotao na ikaskasanaw. Nakunood ko patlangan. Di pamagawan niyo. Tatang. Anya ka ka di, Marshal. Di ka kumamutag sa iti kasta. Tatang, at idog pa'y tibiyagyo. Agpaimbag kayo kiti. Urayan mit iruruaryo dito'y pagbaludan. Husto dagiti anak na, Marshal. Agpaimbag ka kiti. Kat ikarik aman ipod ita. Kanayunan min ti mang sarungkarkan ka. Urayan mit ti irurar mo. Tapno makapagdaden na tayo matlaang kadagiti anak ta. Nanang! Nanang! Apay ka di anak ko. Umay kayo manganan. Naidasar min ti pangrabian tayo. O sige, umaya kon. Diyaran! Nagadumot ang dagita amakan. Nagadun ti inluto yu anak ko. Wan ananang, daytoy pay, Wow! Nagpipintas matan dagit na asabo, anak ko. Para kada kayo amin day tananang. Regalo mi kada kayo. Ah? Ang apay arigaluan da, kat saan ko mat a birthday. Uray saan yung a birthday. Kaya't da kayo aregaluan. Ngamin, kaya't mi amakita ti kinaragsakyo. daytoy kas pagyaman mi kada kayo, nanang. Gapo iti pamatag ken sakripisyo nga ipapaayo para kada kami. Ay na, agyaman ak unay, anak ko. Sapay kumata na gustuhan nyo, nanang. Launay anak ko. Magusto ak unay, ken maragsakan ak. Ngamin, nailasat tayo dagiti panubok adimteng kada tayo. Kat ita, makikita kun ti bunga dagiti rigat ken sakripisyok anagabrod. Nanang? Nanang, Kat ikarik, nga ayatan kan ipatag kayo aginggat mo uti nga angas ko. Ayat kan pamatag abuyugan ti panagkararag tayo iti Diyos anamarswa. Kat sampay ko ma, tatarabayan da tayo itirigat man kan namay. Agtitinulong tayo, para itinapimpintas pa'y amasakbayan tibiyag tayo, anak ko.
Adamat basit ornong ko idi anagawid manipod Hong Kong, nga iso ti pinagpuunak anang ipatakder iti basit a bakery. Aging ga anapadakkel mi kat iso ti nagtataodan ti pinagbiag mi nga agiina. Intuloy nga rod dagiti dua nga anak ko tinagadal kat kaasi ti apo nakalpas damat iti kurso nga inalada. Kat ita agpadadan amangop opisina. Itultuloy ko matlatta ti bakery kat adda pa yan dua a branch na dito'y matlaang La Union. Iso na laang tasaan matan anailasat ni Marshall ti sakit akimpat kenkwana. Aging galaangan dito'y Miss F. Kat pagyamanak unay ti anos mo anang yornos iti nakaat ati dugunay asurat ko. Sapay kuma tanaliw-liwa dagiti padak adumdumngag. Daytoy man ti padas ko ajak topolos malipatan. To'y pagayam mo, Vanji. Ken ka pagayam, Vanji. Awan anyaman na pagayam ko. Pagyamanakit di, gaputainan anusam nga insurat kan inistorya ti pakasaritaan ti biag mo. Kat sapay kuma, tanagustuam ti panakaidrama na. Kunada nga rudan saan amang ted ti Diyos iti parikot wenno pannubok aditay kabailan asulbaran wenno lasatan. Kablaawan ka pagayam, Vanji. May saka apagulidanan nga ina arumbang atuladan dagiti anak mo. Nasaya at ti panagpuspusom isu nga inikkan na kati Diyos iti gunguna nga isu ti ragsak ken namay alaklak amom ita kalpasan ti panagrigat mo iti kalabas. Alakastan pagayam, Vanji, ket pagyamanak unay ti kapanagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.